This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kaptu kan benai hadin bagi nong song snong ka riwiang kila khang tala ya ka karkhana sannar ka badon ha ka te snong ka tip kum ka MS Sri Shakambari Ferro Alloys Private Limited namar ka jingle torti jongka ha ka bede bagi jingpret pathario fly ash upalakta tang ya ki nong song snong henry ya ka wa riwiang kumju Haka arpusal tere ujellio araja arpusan nakaliang ki bor penyat kate ka company kila khot ya ki nong elam snong nalor ki nong song snong saka jing alang banyak kren halor kane ka mat Nakani kijing alang kalami karai bakin don kijing kendu no but Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District ubak Garrett LSN Dykes banyak ran penbej halor kani kemat bat kumta nakaliang kinoi lam snong bat kumju ru na kitrai karkhana kila lej banyak kendu yo Deputy Commissioner haka arpa hunriu terik jeliu arja arpusan Habakran sikilat patai kubor uba moslandar marngar ulaong bau Deputy Commissioner ula Kranshai bakadei ka kamram jongkasnong bat ka karkhana banyak penbej halor kani ka kam hakaban nakaliang kitrai karkhana kila penbor ban pleno ekate ka karkhana karban nakaliang kinong song kila yanks cam bakat ba 4 la ban penbet penbiang ya ka MOU kinom ailat ban ple ya ka Nolo kita ula penram jur ya ke MSPCB dah ka bakeno bakadei ka bapensniu dur ya ka imlang salang namar ka jingkeno jongka badei Deputy Commissioner uba khlam khang ya ka karkhana kat baki sakhi sabot ki bapau ki pen I bakadei ka kam arsap hi jongka board Ula ong bawat la kila wan ban jurep bat ban lap dalaki khmat ya ka jingpen ken ya ki kendon penban menta ka board ka penmi ya ka hukum bala wengno ya ka jingkhang ya ka tei ka karkhana Kalian ngajongki kila ong bayangin ya le ya kendu ya UDC. Nak kalian jom gini ki ong bayang ini kendu UDC. Karena kalian kasih nongru, kalian ganu gajing pene, bania kendu ya district head nak kalian jom ki kila long di balakoi. Nak kalian dia kendu mentah, bat nak kalian jom UDC ulak Kranshai, ba ya kan ni ke MOU, kajing ate kan long bay hapreng kasih nong, bat ka company. Bat nak kalian jom ya kajing penbor, ya kanu ke baki trek, bede kanu bom trek, kasih nong bay ya kasih nong bat ka company. Bana kalian jong DC ula Kranshai uang balada na kalian jong hadin ba pilih ate et uyu pila banon ra sa uru tang makam don kam u ba kande ka kum ka ain ba ma haban ban sakhi reina lada ka kinong song snong tani ka snong ka sodon kam ba udisi ukwa bane don lang ta banong usakhi na kalian jong ki ulok na leng jong long bala koloi na kalian jong DC la Kranshai kata tan kalian jong DC ulo ong ba ula ong ya ka snong bal adon lang ki try factory ru kini ki try factory kila penbor baik khmat yung disiru la penbor mo khmat yung disi ban plino ya ka factory rena kaliang jong gini ginong song snong jong snong naging alam yung soda kila ong disi ba kin penbech ya kata ka MOU yung disiru la ailat ya kata ban ya penbech to ka MOU rena kaliang ka snong ro kin le kloy ya kata ka MOU mo kumla le rena kaliang ka jong nga so ban ong ba kumni kan jowi pi menta nga so ban ai ka jing penrem ka bajur ba ya ka state pollution control board ka state pollution control board ka dei ka wei na ka body imat ga bun ke kubor ngi imi bagi ami ter pater ka dei jantia dei shawi shari boy be shawi ngi iba ka ba pensniu dur ba ya ka imlang salang ka dei ga state pollution control board ki ka state pollution control board ka state pollution control board hapor ba khang ya ka ni ka factory ka keno UDC bo UDC umle habalej ban ngi ka shnong gi ong ila ai bo UDC umle hanrai indang ila awat ikisaki sabut kalong ba ki syukut tang ban keren ban keno ikiwe hanrai kamut ki khamle kat kum ka prosedur Kiklamwan ban kang, kiklamwan pan bor authorized executive magistrate no DC ban kang. Hari kikwa ban le ikinu kam di bolong arsap ba, kibangi singo ban ong mangilap menta, kadang mi kipot. Desa kowe. Hakas kani kas Meghalaya State Pollution Control Board. Haka arpu praterik Feb arajar pusat. Bila ai ka closure notice ban kang ya kani ka factory ruya. Baki ong bagilap na kajing test ya kata kale air. Shimit baka jaklia makila fine light lailak rupoja kedai musuh ta light rupoja to mentapat nakali ngajungki haka arpu artarik benai basau arja arpusan lawan lang da usiantis lawan lang da tu officer mo da kata ka task force jo basit pollution perbut banwan jurip markmat bat ki trai sinong bat ki elam sinong ban jurip bat haka tu kasngi nakali yang jong utu engineer ulah depkan syai ki media ba kila lap markhamat ba ka factory kala pankeng kala the pathar ya new fly ash ba la lapi dalai jong ki khmat lang ba ki bidu jong ki press media ba utu fly ash lo don sepo wa
But na ulang jong tu scientist si ulang ba kani kala pan Kenya ka. Ya kajing penjakli ya kawa. But kila shimru ya sampel ban test itu kawa. Henry ke ke bang ngingi susi kalau nakal yang jong kasinong. Nakal yang jong hilang kumelam gila ya phone gila penmi ya ka step bersyukur bon pila le ayu halor katuka kajing wan check ke jong pi. Nakal yang jong ki yong ngimpat yo ngidang pa sabar ngidang pa kunta ter gen. But ke ba nakal yang jong ngingi sngo yo mensim ya ke jing keren the way of sir jong ka state bersyukur control bon. Haka tu kasi arpo arterik bunai basa or ya pusat. Udah kena syai yakin walam sinong. Uta udah usar lalu mo. Frankie lalu pa. Udah keren syai kemat kinong sinong uang ba. Pe. Yo pa kasinong ruyang galong kumolong giwe gi sinong. Sagi tangentia sa tanri boy. Ba menta iwan kot ya kasit pulsung kontrol bot. Tambah lai syai la ni lai singi la dep ya bet. Te kani kemut nakali yang jong igi labu galong kum gajing penstom kai la ni cipunan kambak la ya ka sit pulsung kontrol bot. Nakali yang juga sinong ruang gelak kular kum ya kata angin umle. Bat kapno kajing sitom jong usodar mentah pina klin usodar ne sodar. Kajing syak penbor, kajing syak krok yo sodar yang ngilang ya ginong jong sinong mentah kamdei ka bakai. Nakali yang jong kini factory. Hari nakali yang jong sinong kajing teriang kanong rit. Hari ngilap mentah ya kajing arsap jong ka state pollution control board. Hang ne mentah kala ais non ya ka order ba la weng la revoke ya kata kajing kang ya ka. Ya kata ka ruang. Te nakali yang kajungi kemut ngisau kendit kan. Ba kani kaji hikai kajong ki yangi kung ka ofisa bangin trehok. Hedama ki hi mentah kemut ki dei hikai yangi ban trehok tang menyo le bom hok yaladi. Kemut bangi yangi ki wan om syathit. Kemut yaladi mentah gila syathit. Nakali yang megali state position ko rumput. Kalau bangi ngisau kendit boleh disi wong la ada revoke ya kata ka. Ya ta ko order la ada ban wing no ya ko order. Te kum kini ki nakali yang kajungi kemut bangi sngo ba. Kalong ka ka ba. Kabangin som lak ban priang nakali yang jong aku melang kasno. Kena kali yang try senang mentah kini yang baik ya kata bantah ba. Ban pli ya kani ka yang factory haban pen batch ya ka MOU. Kinom sangap ya kani ka order ba ai da state position control board. Namar kani ka de ka order yak jekot. Ba nakali yang try senang gila ya kan syai mentah. Ba wan mangiru. Hi kan syai bala da kale jubor kum ka sarkar. Ba ni ka dei hok sakli ma pina gini try senang. Kajing kop kajing sarong jong uni utrai factory kalong sebab pelat. Kata amde bang syukran tanga syukeno. Hayo loong ba ki minister, ki chief minister, ka sarkar ki don lang bat ni. Te ku molong mentah kemut kani ko order jong state pollution control board ka dei. Ki lokal MLA ru ki don bat ni. Pi ki kata ka di ki jong ka jong u. Te lang ba kani ko order ngilap mentah ba ka. Kata ka jing keno jong u kala pau syai. Kat no pitip na kaliang jong sordar bagi try senong. Pitip na ka jing kang yang ni factory ki du tiak du dan. Ki bawan krok ru gitu. Kiwan berngam ru gitu. Hadu saudara syong meeting ru. Teng-teng gemul ada don sakajing syak keno nakali yang jong kitrai senong. Kitrai tahu ba saudara ula ya lamba kala mo. Saudara la i bola le jam. Namar balai namar kajing kansion kajing syak penbor, kajing syak kantor la ni syak dong yang ikam dei besuk. Mata ka senong ruang ka ditang tai lempung i berit ba. Ki bor ki ba he bor koi menta gila dong be ka senong ruang. Ban pen be ka ni kakak. Nga ima makan mi kita kajing bom mesuk jeng mucu opok senong. Kenga subuh ye saudara nga keren begini try senong. Tip la ban pli shua yak factory rubiang le, tip la pat shua ka senong. Kata kajing i jonga. Hari na kali jonga nga kwa ban kentu ye gini nong senong jong rubiang. Haba pia kun ye gini bor ki bakrau ba tung di factory bat ka sarkar. Pidei ban ye yang scam gawe, ban ye long gawe. Lada phim long gawe, lada pi try ni way. Lada phim dan kajing shani way. Haba kut kemut gini di bor factory ba. Kali ka bor butu bakale sarkar mot habakut kan wan ra ya kajing job. Ya kajing tu ba ha jong pi. Dang kani ka arfu bangilong meeting arfu lai tarik. Au arfu tarik. Hasinong ba bun kilong kimi gi ong ba. Kajing yo nong na kajing kang jong kasinong ruang ngini tu swa kajing yo nong. Kalong ba bro si kata yo so pi. Kamut bam don kaman sim snem ro. Bro si kata yo so pi na umlong ban ba. Umlong ban bandiru. Hana mau boleh mo. Menta usnem kalau mau pelan kalau senang ruang kilo ong ba kila yok ban bam sopi kila yok ban di sopi tapi ong tang kan no benai kata ru tang lai benai ba so benai ba khang factory ruang kata ka de gaji nong nam ta ka senang ruang menta kisngo kila syak pendik usodar le ngasmu ki ngatip ko kum nong elam makani kam bahe bolok syak pendik nga syukun tu ye kitu ginong pendik lagi long ginong mikmat lagi long ginong khai lagi long ke sarkar lalong manur lada na kalian kajong pisngo concern nani pisngo kwa palat namta kajing baha jong katak factory ai de way city
baka factory baka ya saudara senong mo ai saudara senong ba kenang banyak kit lem ya kia kasion one te lem sisi dompar sisi to fly a haying jongki kadai nam de kata baka jing sok sat jongki kam de baka kada nakal yang jongki menta ki kwa ya kata kaji onong na factory ru yang ai lang gaji kit lem maka jing janjar senong jongki try senong kamu kamtam itu gi officer ru ke bas ngo pressure ni kita numik man pressure ya kali yang jongki ni no lam senong ai no kaying jongki bagan sa no ginong senong jong haruang wan sa no makia haruang bakin kin seong man pli ya kata factory ru ada yang nakal yang jongki menta sipen buat sipen nyenjar sipen soksat syukro bat ka kro bat ka berngem bat keren lai pojat lai puskut ya kinong jong senong ruang bat yunong elam ruang ngasngo ban ong ba pide ban ai geng ya ta ka jing tho ba pi long ki bala kloi ban kit lem ya kata rai lada nakal yang jong pi itang ka jing yo ka jong pi rai pi mi ilem ya jing janjar ka senong ruang wat nom melin ban wan penru ya ka kam senong ruang Kapa pihak penduk kini kesini bala dan borok. Toh, aku mulai pergi media. Man kapol sektor pengi kedua bakti aman ke meeting bangi syang angi kiu sa UPCC ladangi. Memang di pembe bangi kiu ro saya kedua lah bakti. Tapi ka jing lai ladangan ya tu kalau ada kawe kamat ka ba amat ku musodar pada kawe ka jing metak pa ka deksin ke bani kong kan. Karai wala kata ro ka jing ande habang ya sya ka babha, ya le ka babha. Kata ka jing kren hang ne hang tai pada kabun ba. Hei kata nyenam sengap. Kadang alek ka baklang thai la job hi dak kiwe. Dengan ya ke bawah hatam kamu ba kecikar ku kade no ko eno blai ubai ram ti ini ko kidri to habe de berkata ka point te habe de berkane ka jing hadu mata live nai ka ba kane ka factory ka bangil akhan ka senang tengirung ina inde bang shong kripti yin beng la ya ki kam la to chi ko office ki pa pro ka bangil kam te hadu mata bangina ki bia po office ti siru kade mata bang ka kerpat hai kejing mujungi bangin apa sepus pai ke ba ngiduna te nakling jungi bangiwan mentang ni ku balakkan ni bomos don lang tabarnya hang ne te magi akran ni kata ke bolok tinggal suban rap kenjen nah be bekane tengiro ngidungi kasnong nim ong ba nalu pasang o bangim de bangi khangdu factory nei ba ni hap khang swa ke ban le swa ta gidon tambah te nalu pasang ikan ne kata ke poin Hendai kebalong kebakam pela mata kalong banak le kastet pollution book bakal ni bomor mas bandiang ba ka skor ni kalian kasih kata kata kawai ambil bak fangkin di kopor ni akan nang naklin junga soda bak fangkin lalu bakran uang ba kadangi kum kastet pollution book ni trehok kakam reyo ma pitang si kebanguan wan kuari kan ni nyakre kan ni alin stayo pada piplino kata kalong pinjak buram yang ka observe jong kastet pollution tangi nak kermen kata re kapau percaya mata pada ba maki kita nang aino kata ka khusus bagi ung bagela lino kene fakir yang ong bakam ni kalau kata mereka jika jo kini ke bisaru pada insya ka was kasih ba fakir lalu dia kemudian ba laptop dari wala kata ru dah dia kata dah ngisi apa ni minum syang tah yang dai ni haban yang sektor persen put pendek te mangirung ele employee hi kana kakam te habang ipet tenter ka company hi juga factory tenter agreement to yang ki baru kini ki jungi bakarjan mangirung ele employee kakam unde bangi perslan sa ka taru unde ita kaji apa halang kumbangi oh maki MOU lada kumbalakan isa DC mene bangi namla batukar ya ki MOU te pendek maki baru ada mamla karena maki le mamla pili abiang nang lo uwe no sakina kumbalang iba mene tikta la kensai te mangitung ka do barsnang ru isu tu hi kecing to ka jisa kan chole nginam snap kata la ngikan takamon ni askadia dari sesekran te pada ing haba perkhat lang ka bha na malada perkhat hakan ka tem ke junga ku soda yo se bawan saudin pada ladang ampan biang menta kisah kan thok ke bakam sedin du ba laki sting do soda te ngi lekat kepala to la ka jidon tam ke bakam badin pada kesana penjanai kita bawan sedin ni kita bercin ke kampung kirang baksa so yang dia mata ganti ni haba pendiang kat kepala kebangi dan kabut bangi anak politik. Jadi penjumlah dan kutai solar ba. Kuni berkan dengan sa pendek employee nek MOU. Kita kita wajungi baro company ba kudiang hi di kadon kuitang kawe kamat ke ba ka kam. Mangi nek national biang ba ka company ka tua ka tang laai pade maka berkat kudiang. Kawe kamat kadon
Kalau kata ru andai ni habis perkhadian bangi haban ya tispor kembali kan kemuta cimpor hi kumba kato kan singin dari kita yau kabang ya kan becucu ini kam adalah biang kata pada ni se arai ni sa ada ko ipat ka jikran ki media ba ni se perkhat ba landang pin kan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.